pozdrav svima. Evo i nakon 6 zemalja u našem serijalu Work and Life Abroad, drago mi je što ste se pridružili na 7. po redu Work and Life Abroad, ovaj put iz Francuske. Te se nadam da će vam današnji event biti zanimljiv i koristan. I moje ime je Alen Juginović i liječnik sam i postdoktorant na Medicinskom fakultetu na Harvardu, a danas ću sa Martinom Glavan voditi ovaj event. Dobrodošla, Martina. Bolje te našla, Alene. Evo, dobar dan svima. I evo, prije nego što krenemo, samo bih rekao vrlo kratko par riječi o Hot Science Balloonu i ovome projektu. I s ovim projektom generalno sa Hot Science Balloonom želimo stvoriti virtualnu znanstvenu zajednicu s ciljem networkinga osoba iz raznih dijelova svijeta, tako i iz Francuske. I nadalje na našim društvenim mrežama objavljujemo na tjednoj razini sažetke najnovijih znanstvenih članaka, te radimo intervjue s liječnicima, nobelovcima i inovatorima koje možete pogledati na našem YouTube kanalu. I kako biste bili u tijeku s našim budućim događajima i novostima iz svijeta znanosti, možete nas zapratiti, kako kažu, ili pretplatiti na naš newsletter ili na naše društvene mreže Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn ili putem naše web stranice www.hotscienceballoon.com. I sada za ovaj event samo bih rekao par tehničkih detalja. Ako mikrofone za vrijeme intervjua možete imati ugašene, bilo bi super, čisto da ne ometamo razgovor. Kamere slobodno uključite ili isključite kako god želite i uvijek ste dobrodošli postavljati pitanja u chatu ili putem dizanja ruke. Obično pitanja ostavimo nakon što prođemo pitanja koja smo zapisali ovdje i uzeli iz vaših iz anketa koje ste ili popunjavali, tako da mislim da će dosta pitanja biti odgovoreno, ali uvijek na kraju slobodno dignite ruku i zapišite u chat, pa ćemo ili live možete ili na kraju postaviti pitanje. Tako da mislim da, Martina, možemo sada nakon ovih tehničkih detalja početi. I ja bih počeo sa prvim pitanjem, da je tvoj put, rekao bih, akademski i profesionalni jako zanimljiv. I nakon završene biotehnologije u Zagrebu odlučila si dalje otići u Francusku na diplomski studij. Pa možeš nam možda reći zašto Francuska, otkud ideja i kako si došla tamo? Ovako, prvo da napomenem, ja sam za svoj studij u Francuskoj, zapravo ja sam otišla na studij u Francusku za vrijeme diplomskog studija u Zagrebu, molekularne biotehnologije. I zašto baš Francuska? To je zanimljivo zato što, da počnem s tim, ja sam uvijek smatrala da je studiranje u inozemstvu ili nekakvo iskustvo iz inozemstva od iznimne važnosti, što za nekakav osobni razvoj, što za profesionalni razvoj. Sa osobne strane smatram da je to dosta bitno što se tiče samog osamostaljenja. Isto tako zbog iskustva i snalaženja u stranoj zemlji, kao i zbog upoznavanja druge kulture, stranaca i tako dalje. Mislim da jednostavno sa osobne strane može biti jedno dobro iskustvo, a i sa profesionalne naravno jasno je da je važno zbog obogaćivanja CV-a. Što se tiče samih ponuda za odlazak u inozemstvo, recimo na nekakav diplomski studij ili stručnu praksu, tu sam već tokom studiranja čula za Erasmus prakse. Međutim, kako je moj studij bio onako dosta zahtjevan, jednostavno odlazak na par mjeseci na stručnu praksu ili na nekakvu Erasmus razmjenu nije baš bilo izvedivo, zato što je uključivalo obično da preskočim neke ispite koji su onda vezivali druge predmete sa nekih narednih godina i nekako je sve to rezultiralo onda samom produživanjem studiranja. Dakle, trebala bi duže vremena studirati ili bi izgubila pravo da budem redovni student ako ne bi položila određene ispite koji vezuju predmete sa one naredne godine. Tako da meni kao nekome ko nije iz Zagreba i ko je tamo studirao i kome su roditelji izdvajali poprilično novaca za studiranje u Zagrebu, nije nekako bilo u interesu da produžujem sebi školovanje, tako da je opcija bila, dakle, ili odlazak na nekakav diplomski vani ili ovo što se meni ponudilo, a to je zapravo da sveučilište u Zagrebu ima suradnju sa sveučilištem u Orlanu za srodni studij biotehnologije, odnosno molekularne biologije, i to onda zapravo omogućuje da se tamo otiđe na 1 godinu diplomskog studija
Naravno, sve to u suradnji sa mojim matičnim fakultetom, koji onda meni priznaje zapravo ispite i stručnu praksu koju odradim tamo kao diplomski rad i po završetku toga ja sam onda ostvarila 2 diplome. Ono što, dakle jednu francusku iz sveučilišta u Orleanu i drugu hrvatsku koja mi je dakle nekako i pripadala po završetku studija molekularne biotehnologije. Ono što bi ja istakla tu kao baš veliku vrijednost je upravo ta što oni zovu stručna praksa, odnosno mi to zovemo diplomski rad. Dakle, ja sam po upisu tog double degree programa dobila mogućnost da tamo isto tako pronađem diplomski rad, odnosno laboratorij gdje bih htjela odraditi svoj diplomski rad. To je bilo na način da smo mi imali predložene nekakve propozale na koje smo se onda trebali aplicirati. Ja sam tada pronašla jedan koji je bio posebno meni od interesa. Bio je jedan laboratorij u Lyonu, zapravo kombinacija rada u 2 laboratorija. Jedan se zvao laboratorij za terapeutsku upotrebu ultrazvuka u kombinaciji sa Stem Cell and Brain Research Institute. Meni se ta tema, ono što su oni ponudili, učinila jako zanimljiva i odlučila sam provesti tamo 5 mjeseci takozvanog internshipa i gdje sam odrađivala zapravo svoj diplomski rad. Tamo sam radila na konstrukciji 3D organoida humanog korteksa mozga i tu sam se već susrela nekako sa prvim koracima u neuroznanosti i mogu reći da je općenito taj dualni studij, odnosno taj diplomski koji sam odradila u Francuskoj, bio od izuzetne važnosti poslije za moj karijerni put, a posebice evo i za dobivanje ovog doktorata na kojem sam sada. Super, baš jako zanimljivo, osobito ovi mali organi ili organoidi, to mi je uvijek super zanimljivo kako to ljudi rade, ali to možemo možda kasnije nakon ovoga pitanja, jesi nakon rana što si rekla nastavila put na doktoratu na INSERM-u ili vrlo poznatom francuskom institutu, pa može nam reći što te toliko možda fasciniralo Francuskom da si odlučila ostati u Francuskoj i ovaj proces prijave na doktorat možeš li možda malo bolje opisati što je potrebno od administracije, kako teče proces i tako? Može, naravno. Znači, isto tako još jedna zanimljivost je da ja nakon tog diplomskog studija, odnosno nakon što sam ostvarila te 2 diplome, zapravo nisam odmah direktno otišla na doktorat, već sam nastavila svoj karijerni put u industriji i to u jednoj hrvatskoj farmaceutskoj tvrtci. I tamo sam uglavnom razlog zašto sam odabrala takav put bio je zato jer u to vrijeme zbog nekih privatnih razloga htjela sam ostati u Hrvatskoj i nekako u to vrijeme doktorat u Hrvatskoj sa temom od mog interesa nije bio dostupan, barem ga ja nisam mogla pronaći i stoga je idući logičan korak bio da potražim nekako mjesto u industriji i tu se otvorilo ovo mjesto u području farmakovigilancije i zapravo ja sam došla sam u jedan tim u kojem sam bila najmlađi član i dosta dobro je meni ta cijela farmakovigilancija legla, tako da sam već nakon otprilike malo više od godinu dana dobila ugovor za stalno i bila promovirana na seniorsku poziciju. I to me zadržalo još neko vrijeme. Zapravo sam oko 2 godine ostala na tom poslu u farmaceutskoj industriji. Međutim, znala sam da dugoročno se želim vratiti u znanost i da je to nešto što me zanima. Međutim, to sam nekako prolongirala. I sada kako prijeći iz farmaceutske industrije na jedan znanstveni put, odnosno kako bolje reći kako se vratiti sa te industrije na nekakav znanstveni put.
Pa ja sam u svojoj glavi imala dvije opcije. Dakle, s obzirom da sam već utabala nekakav put u farmaceutskoj industriji i da sam već došla do određenih primanja, nekako nisam bila spremna toliko komprimitirati tu stranu. Dakle, htjela sam doktorat, međutim ne takav gdje bi možda na neki način još uvijek zavisila od roditelja, nego doktorat koji bi mi na neki način i dalje osigurao samostalnost. Jel? I druga stvar što sam htjela raditi u neuroznanosti. I znala sam da imam dvije opcije. Naravno, obe su uključivale odlazak vani. Jedna je da odrađujem doktorat u nekoj privatnoj industriji, a druga je da se prijavim za Marie Curie stipendiju koja se dodjeljuje od Europske komisije. Ja sam se odlučila prijaviti za Marie Curie stipendiju. Dakle, istražila sam sve što je potrebno kako bi se uopće prijavila na tu stipendiju. Isto tako postoji određeni portal na kojem se objavljuju sve pozicije u sklopu Marie Curie stipendija, ali i druge pozicije koje su financirane od strane Europske komisije. I ja sam uglavnom tu filtrirala po svojim interesima, dakle da to bude nešto u neuroznanosti i da to bude nešto prikladno u mom znanstvenom profilu. Dakle, u tom slučaju ja sam bila early stage researcher i prema tome sam tražila sebi nekakva kompatibilna mjesta. I tu sam naišla na jedan projekt financiran od Europske unije u kojem se nudilo ukupno 14 PhD pozicija. To je bio projekt najviše u neuroznanosti i takozvani neuroimmunology. I u 8 različitih europskih zemalja sveukupno se primalo 14 PhD studenata. Ja sam odlučila sakupiti svu potrebnu dokumentaciju koja je tada uključivala oko, ajmo reći, 10-ak nekih dokumenata, od 2 pisma preporuke do vašeg CV-a, cover lettera, prijepisa ocjena, isto tako i potvrdu o završetku, srednje škole i tako dalje. Mogu poslije napisati koji točno dokumenti su bili bitni i mogu isto tako staviti link za taj portal. Međutim, uglavnom ja sam odlučila sve to sakupiti što je bilo potrebno i jednostavno se prijaviti. I sad tu imate 2 selekcijska kruga. Jedan selekcijski krug da uopće vide da li ste vi uopće, da li možete uopće ostvariti tu stipendiju, pri čemu je vrlo bitno da zemlja u kojoj se prijavljujete nije neka u kojoj ste proveli više od godinu dana u protekle 3 godine. I isto tako se provjerava vaša izvrsnost, validnost tih diploma, ocjene i slično. I onda se vaši podaci šalju nekoj od institucija koju ste vi izabrali. Ja sam trebala izabrati 3 institucije, odnosno 3 zemlje. I naravno da je to bilo prema projektima koje su oni objavili. Jedna je bila Francuska, druga koju sam odabrala je bila Finska i treća je bila Španjolska. Finska je bila dosta bliska onome što sam ja radila za diplomski rad. Razlog zašto sam Francusku stavila kao prvi izbor je jasan, zato što jednostavno zbog francuske diplome i zbog jezika mislila sam da tamo imam najviše šanse. I to se ispostavilo točno. U roku od nekih tjedan dana ja sam primila odgovor od mog tadašnjeg mentora. On je tada tražio intervju. Ja sam prošla 2 selekcijska kruga, dakle 2 intervjua. Oba su bila od otprilike sat vremena. I u roku od, ajmo reći, nekih dodatnih još tjedan dana ja sam saznala da sam primljena na taj doktorat. Sad, ako me pitate zašto baš Marie Curie, a ne nekakav standardni doktorat, reći ću da je, osim što je sama stipendija jedna od najprestižnijih doktorskih stipendija u Europi, također i iznos koji primate kao doktorand je
puno veći od prosječne doktorske stipendije, ali naravno da nije tu samo financijski aspekt, nego je i razlog leži u tome da radite zbilja s vrhunskim stručnjacima, zato što neko ko može dobiti projekt financiran od strane Europske komisije stvarno mora biti nekakav vrhunski laboratorij, ali tu je onda bitna i ta međunarodna suradnja i sve ostale prilike koje vam se u ovoj stipendiji nude, o kojima mogu pričati nešto poslije ako bude pitanja, ali da sada evo ne idem nekako u te detalje, mogu evo poslije koga bude zanimalo reći malo više detalja o tom. Da, super, i čestitke na fellowshipu što si to dobila. I sada, evo, pričali smo da si možda pri kraju doktorata, ali možeš je možda opisati, recimo na dnevnoj razini, čime se točno baviš, odnosno malo bliže područje da ljudi budu upoznati u kojem radiš. I kako izgleda normalno život zapravo doktoranda na INSERM-u? Znači, kako izgleda život doktoranda općenito i da li postoji život za vrijeme doktorata? to je ono pitanje koje uvijek se zanima. Evo ovako, ja se na INSERM-u bavim intracerebralnim aneurizmama. To su zapravo malformacije krvnih žila na mozgu. To uglavnom nalikuje na mali mjehurić i tokom vremena ono što se može desiti sa ovom aneurizmom može jednostavno puknut i zbog tog puknuća dolazi do izljeva krvi u mozak, odnosno nečeg što zovemo subarachnoid hemorrhage ili u hrvatskom to je podtip moždanog udara. I ja se bavim dakle proučavanjem intracerebralnih aneurizmi i zbog kojih razloga uopće dođe do puknuća. To radim na način da imam modelni organizam. Moj modelni organizam su miševi. Dakle, mi smo na institutu razvili jedan modelni model, miši model intracerebralne aneurizme, kojeg onda proučavamo koristeći magnetsku rezonancu, ali i ultrazvuk i neke druge imaging metode. I onda na taj način zapravo fokusirajući se i na neke posebne stanice koje su nam od interesa, ali i na neke parametre koje možemo dobiti sa različitim tim imaging metodama, zapravo pokušavamo prijeći tu prepreku između prekliničkog i kliničkog istraživanja i pokušavamo naći nekakve parametre koji bi se pokazali od važnosti da ih poslije na neki način prenesemo i u kliniku. Pa na taj način mi smo fokusirani recimo na protok krvi ili na same upalne procese u području aneurizme i zapravo sve one neke parametre koje bi mogli na neki način biti predictive za intracerebralne aneurizme. Evo, to je nekako u najširem mogućem pogledu rečeno. Super. A svakodnevni život, kad bi mogla opisati, kada okvirno dođeš na INSERM, koliko traje radni dan, kakav je work-life balance, je li sva ta zabavna pitanja? Da, kad bi trebala reći kakav je ovako svaki dan, ako bi trebalo opisati neki radni dan, to bi bilo zaista drugačije od dana do dana i svako ko je u znanosti zna da to zaista može varirati od dana do dana i da nijedan dan u znanosti nije isti i vjerojatno zato većina nas i voli znanost. Ono što bi rekla ovako okvirno kako ipak izgleda neki moj prosječan dan, ja dođem u ured oko 9 sati ujutro i tada obično recimo popijem kavu i odgovorim na mailove i napravim neke administrativne stvari koje su mi od nekakve nužne važnosti. Ako idem na neku konferenciju, trebam bukirati neki let ili hotel ili tako nešto, to napravim u tom vremenu dok pijem kavu i odgovaram na neke mailove koji su mi prvi i tako dalje. I onda slijedi
već nekakav praktičan dio. Trenutačno imam studenticu koju mentoriram, pa eto, dio vremena će definitivno otići i na to da njoj uglavnom pokažem što bi trebala raditi i da joj na neki način odredim taj dan kroz što ćemo proći slično. Zatim ide nekakav eksperimentalni dio, to zaista ovisi o vrsti eksperimenta. Nekad eksperiment može zaista trajati cijeli dan, nekad je to par sati. Uglavnom, ajmo reći ako je to nekakvo bojanje mozgova ili slično, da je to otprilike 3-4 sata. Plus naravno u to uključujem i mikroskopiju i tako dalje. I onda recimo negdje popodne, ono što ja imam trenutačno sada na popisu svojih stvari, ja imam dosta analize podataka i rezultata, tako da ja većinu popodneva onda potrošim na to nekako slaganje rezultata i slično. Međutim, moram reći da je sve to zapravo na neki način žongliranje između više vrsta obaveza. To u jednom trenu može biti da analiziram rezultate, u drugom trenu može biti da ispravljam nekakav rad koji je u review fazi i koji trebamo onda submitirati, ili u treći trenutak može biti nekakva druga obaveza da imam neki report za napisati za Marie Curie i slično, ili mogu imati nekakve doktorske obaveze ovdje na fakultetu. Tako da to stvarno varira od dana do dana i od trenutka do trenutka. Ne bih htjela plašiti s time koliko radim, jer trenutačno sam 3. godina doktorata i zaista puno ostajem u laboratoriju. Baš nedavno kad sam i sama razmišljala koliko sam radila prošli tjedan, malo sam se uplašila. To je zaista dosta. Ako dođem u 9 ujutro, rekla bi da ne dođem doma prije 9 na večer, ali to je samo moj odabir, to nije stvar da mene neko kontrolira ili tjera da trebam toliko ostati. To je čisto trenutačno takav period i eto, jednostavno puno je posla i puno je toga što bi trebala dovršiti, tako da eto, sama odabirem da ostanem nekad i toliko dugo kako bi eto, na neki način kasnije profitirala. Da, trud se vrijedi ulagati trud sada za kasnije da bude puno bolje. Što se tiče francuskog jezika, barem i meni poprilično stran, osim par riječi kao je t'aime i slično, jeli? Što znam, sve u sklopu Valentinova, jeli? I sad da pitam, jesi ti od prije poznavala francuski, je li teško, ako nisi, jesi li teško prebrodila tu jezičnu barijeru i da li uopće možeš raditi bez francuskog jezika pa da tu učiš francuski dok si tu? Da, evo ako je istina da nam je francuski nekako dosta stran i obično u školama kad učimo njemački ili talijanski, ali rijetko koga čujemo da uči francuski. Zaista francuski nama je stran i težak nam je kao jezik, čak i za izgovor. Da li je francuski potreban za život u Francuskoj? Pa rekla bi da. Sad, posebice u slučaju da nećete ovdje doći kao u sklopu nekakvog dualnog programa, nego želite doći kao čisto da upišete neki diplomski studij i tako dalje, onda zaista trebate imati neko znanje francuskog. Tada se čak i traži da imate taj takozvani DELF certifikat od minimalnog poznavanja francuskog B1, B2. Dakle, u tom slučaju vam je potreban. Je li meni bio potreban za vrijeme diplomskog studija? Moj diplomski studij bio je na engleskom, međutim mi smo imali već i u Zagrebu na fakultetu intenzivan tečaj francuskog, baš zbog toga da kad dođemo tamo da se na neki način bolje možemo snaći i da možemo na neki način funkcionirati normalno na stranoj zemlji.
Tako da bazično neko poznavanje jezika potrebno je. Francuzi nisu neki govornici engleskog, čak što više imaju otpor prema engleskom i to je vjerojatno zbog 100-godišnjeg rata kojeg su vodili sa Englezima, tako da oni baš imaju otpor prema pričanju engleskog i obično u tim nekim administrativnim uredima, pa čak i u bankama i slično, teško ćete naći osobu koja priča i razumije engleski. Mislim, zvuči banalno, ali zaista je teško, tako da poznavanje jezika je baš bitno. Možda ne sad na toj nekoj previsokoj razini, ali je nekakva B1 razina, rekla bi da je bitna. Što se tiče doktorata, tu možete konkurirati dobro i čak i ako ne znate francuski, zato što se za doktorate opet je bitna ta nekakva izvrsnost, a znanstveni jezik je nekako engleski. Generalno je znano da je znanstveni jezik engleski. Međutim, opet za taj neki svakodnevni život i to ja bih rekla da nekako bazično znanje francuskoga je potrebno. Ja sam došla prvi puta u Francusku i imala sam baš to bazično znanje francuskog kojeg sam stekla s tim intenzivnim tečajem. To nije bilo nekako preveliko znanje, tako da kad sam se vratila nakon 2 godine nazad u Francusku, trebala sam nekako nastaviti ponovo sa tečajem da bi imala neko znanje koje bi mi omogućilo, ako ništa, barem nekakav normalan svakodnevni život. Na poslu radim na engleskom i ne treba mi nužno sad neko poznavanje francuskog, ali s obzirom da sve mailove koje primate, sve administrativne dužnosti koje morate napraviti vezano za doktorat ili za sam institut ili slično, sama, ne znam, evo, na primjer, naručujete životinje ili bilo što tako, sve vam je to na francuskom i ako ne postoji barem nekako bazičan nivo francuskog, onda će vam to biti dosta onako mukotrpno. Da je uvjet za doktorat nije, čak ni po toj Marie Curie stipendiji ne morate u zemlju u koju idete znati jezik, to nije uopće uvjet, ali da će uvelike olakšati rad, hoće. Ja sam sada recimo na nekakvoj B2 razini i dalje se borim s tim da razumijem sve, ali definitivno da mi je olakšan život tu i naravno svi mailovi i sve administrativne ostale dužnosti koje imam za obaviti puno su lakše kad poznajem jezik. Da, definitivno. Sretno u učenju daljem francuskoga. A ovo što si rekla da u laboratoriju nije nužno poznavati francuski, da pitam možda je li laboratorij dosta internacionalan, jesu li većinom Francuzi i kakvi su generalno odnosi u laboratoriju za ljude koji nisu iz te države, odnosno dolaze kao stranci? Da li se možda ti osjećaš kao stranac ili vrlo dobro si prihvaćena tamo? Da, pa evo konkretno u mom labosu i mi imamo nešto internacionalnih studenata, ali čak ne toliko koliko bi se dalo očekivati za jedan labos na toj razini. Tako da mi zaista imamo dosta Francuza i da, moguće je da nekada kao stranac se zaista i osjetiš kao stranac, ne samo da jesi, nego se i osjećaš tako. Tako da to nije nešto što je iznenađujuće, nego zaista zna biti takvih trenutaka. Ali zato je i bitno, mislim da odmah po dolasku je bitno započeti sa učenjem stranog jezika, jer oni jako cijene bilo kakav trud. Čak i da nekako nisi dobar u poznavanju jezika i da nekako pokušavaš pričati, oni to jako cijene i njima je to odmah si nekako dijelom jedan od njih, što je super. Ali opet ono što bi rekla što je najvažnije je da mentorima i u odnosu s mentorima se ne osjećaš kao stranac i mislim da je to nekako najbitnije. Bitni su naravno i odnosi na poslu, bitna je i socijalizacija na poslu i sve to bitno, ali na kraju krajeva ono što je najbitnije i zašto smo svi mi na doktoratima je rad koji ćemo objaviti, odnosno koje ćemo kompetencije steći.
i zato je tu nekako najbitniji taj odnos doktorant-mentor. I tu moram reći da sam u razgovoru sa drugim nekim kolegama koji su tu na doktoratu dobila dojam da su francuski mentori, eto, na neki način, ako ih mogu tako pohvaliti, baš dobri, iz razloga što imaju više taj nekakav prijateljski pristup, ali opet ne preprijateljski. I dalje su oni profesionalni i sve je jasno, međutim ono što se zaista osjeti s njihove strane je to neko poštovanje prema studentu. Dakle, oni će uvažiti, barem evo govorim u ime mog mentora, ali čula sam to i od nekih drugih kolega, oni će rado ući s vama u znanstvenu diskusiju i ako imate vi neke svoje ideje i tako dalje, nemaju onaj stav joj, ma ja ovo radim 20 godina, ti ćeš meni reći kakve ideje ti imaš i tako dalje. Ne, što više, oni su jako otvoreni prema nekim novim idejama, postoji to međusobno poštovanje. Naravno da se zna autoritet i da se zna da je ta osoba mentora, da je tvoja uloga studenta i slično. Međutim, zaista s njihove strane osjećam to neko poštovanje i osjećam kao da oni nakon nekog vremena, recimo nakon par godina istraživanja na određenoj temi, oni već vas smatraju stručnjakom za to područje i rado će vas čak i pitati nešto za to, zato što znaju, ok, ona je u Labosu cijelo ovo vrijeme, ona možda i zna na koji način se sve to odvija i zašto i kako, i ne srame se doći sa nekim pitanjima i čak pitati vas koji ste na neki način samo doktorski student. Tako da to zaista je nešto lijepo i eto, iako se možda nekad sa kolegama možete osjetiti kao stranac jer nema toliko internacionalnih studenata, opet s druge strane u odnosu prema mentorima se ne osjećate kao stranac i osjećate se baš onako dobro došlo i kao da se cijeni vaše mišljenje. Da, baš lijepo. A što se tiče možda Francuze generalno, što si stekla, kakav si stekla dojam? Da li su oni socijalni, da li uživaju u hrani i piću kao što možda mi zamišljamo ili ja što zamišljam? Kakvi su ti generalno Francuzi ostavili dojam? Da, Francuzi imaju jako dobar balans između tog privatnog i poslovnog i oni baš vode se da se ne živi da bi se radilo, nego da se radi da bi se živjelo. Sad, to može biti na neki način pozitivno, a može biti negativno. Meni to nekad stvarno živcira, zato što sam ja po tom nekakvom radnom mentalitetu možda više bliska Njemcima i Švicarcima, ne znam. Meni ne smeta kad se nešto treba obaviti, da ja žrtvujem i ručak i sve i da se to onda obavi i da se završi s tim. Oni s druge strane ne. Znači, pauza za ručak se mora imati, pauza od sat vremena za ručak se mora imati. Oni su gurmani, oni vole uživati u hrani i sat vremena se jede i tako dalje. Isto tako vole uživati u dobrom vinu. Kad se pije se kava pola sata, sat vremena, koliko god. Uživaju u znanstvenim diskusijama. Evo, recimo, ja ako primijetim da je diskusija samo zbog diskusije i da oduzima sat vremena i da ja nešto mogu drugo napraviti u tih sat vremena, ja ću vrlo brzo otići i ići raditi nešto drugo. Oni su spremni debatirati 2 sata. Tako da ima tu tog nekakvog praznog hoda. I je li to dobro ili loše? Pa vjerujem da je dugoročno da nije loše, jer ne možeš završiti u tom nekom burnoutu i s te strane je dobro imati neki balans, ali opet sa druge strane da, nekad bi bilo opet dobro da su malo više usredotočeni na rad i ajmo reći nekako da malo ima više te produktivnosti, mada je to sve, opet moram reći, individualno, ne mogu ih staviti sve u isti koš pa reći da jednostavno nema dovoljno produktivnosti. Naravno da ima Francuza koji su izuzetno produktivni, motivirani i slično, međutim nekako generalno stanje je takvo da oni baš vole uživati u hrani, u životu, u vinima, kavama i slično.
To znači da je vrlo slično kao i u Hrvatske, što bih rekao, odakle sam i ja. Jer, tako da svi koji su iz Splita, Dalmacije, mislim da se mogu poistovjetiti s tim. Iako ja ne znam kad sam zadnji put bio u kafiću, ali je to stanje zaista sve prisutno. Da. Pa rekla bi da neko ko želi ići na doktorat, a nekako se ne želi odreći te hrvatske rutine, da može slobodno otići u Francusku i da će se tu osjetiti dosta dobro po tome, jer eto tu ako i piješ sat vremena kavu, niko ti neće zaista ništa reći. Kažem, meni osobno to ne odgovara, ja ću radije obaviti sve što imam u nekom određenom vremenu i onda iskoristiti to vrijeme za neke druge aktivnosti, možda čak i izvan posla, ali želim nekako brzo i efikasno odraditi stvari, dok oni vole si uzeti vremena, to je valjda tako individualno. Da. A da pitam, što se tiče svakodnevnog života u smislu troškova, smještaja, hrane, primanja u Francuskoj, kako bi to usporedila sa Hrvatskom, možda istom pozicijom ako imaš prijatelje koji rade možda na sličnoj poziciji u Hrvatskoj? Mm-hmm. Pa što se tiče troškova, to ovisi naravno o regiji u Francuskoj, isto tako ovisi da li ste u Parizu ili u nekom drugom gradu i tako dalje. Pariz je naravno najskuplji i tu se stanovi kreću, pa rekla bi da oko 1000 eura. Tako nešto. Što se tiče drugih gradova, oni su naravno puno jeftiniji. Znači Caen, ovaj grad u Normandiji u kojem sam ja, ja tu plaćam stan oko nekakvih 600 eura, što je skroz ok. S obzirom da sam sama u stanu i da nemam cimere i da je stan na dosta dobroj lokaciji. Što se tiče troškova hrane i tako toga, pa tu mi je teško procijeniti zato što mi imamo na institutu tu kantinu i institut nam pokriva dio troškova. Tako da s te strane možda mi je nekako teško procijeniti kako bi bilo da si recimo sama svaki dan kuham, ali ajmo reći da nekakvi troškovi hrane su možda 500 eura mjesečno. Sad, ostale troškovi zaista individualno, kako ko živi, koliko ide često po restoranima, koliko putuje i tako dalje. Ali svakako bi rekla da se i sa tom doktorskom plaćom koja nije u sklopu neke stipendije, nego koja je samo ovako obična doktorska plaća, da se može živjeti sasvim normalno. Ali sa ovom stipendijom se definitivno može živjeti normalno. Tako da kad bi usporedila to sa nekim uvjetima recimo doktorskih studenata u Hrvatskoj, ja recimo sa posla iz farmaceutske industrije ne bih nikad prešla na doktorat, na doktorsku plaću u Hrvatskoj, zato što jednostavno smatram da kroz neki dugi period, neka 4 godine, neka čak i 5 godina, neki doktoriraju u roku od 6 godina, jednostavno da nisu toliko uvjeti dobri da bi pristala na tu plaću i na te uvjete, pogotovo kad se skupoća života u Hrvatskoj mijenja i naravno i raste, kao i cijene najma stanova u Zagrebu i tako dalje. Mislim da tu baš i nije neki omjer između skupoće života i toga koliko zarađujete kao doktorski student. S druge strane, ovdje rekla bi da zaista mogu imati što god mi je potrebno, naravno, za rad. Da, moram se samo nadovezati jer mi je uvijek zanimljivo pitati cijene stanova i to samo ovdje u Bostonu, da kažem ljudima, jedna soba u Bostonu, kad kažem soba sa još jedno 5-6 soba na tom katu, ili praktički nekakav hostel, je negdje $1,200-1,300 mjesečno, a stan ovdje mi plaćamo $3,100 stan, a ja imam sobu od, pa recimo, 7-8 kvadrata i WC. Tako da čisto da znate da su cijene vrlo, vrlo visoke. Ovdje volim to usporediti. A u New Yorku još i gore, rekla mi je jedna prijateljica, u New Yorku $5,000 i nešto nekakav mali stančić u New Yorku mjesečno. Tako čisto da znate.
I te cijene. Da, A, da. ono što sam htio sada pitati, i to mi je jedno od omiljenih pitanja, i pokušavamo naći najskuplju kavu koju možemo popiti. Mislim da je Cirih za sada bio najskuplji, pa možemo reći koliko košta kava u kafiću u Konu. A nije sigurno u kategoriji najskuplji. Pa recimo, ovisi koja, evo recimo nekakva kava s mlijekom, to bi bilo oko 3 nešto eura. Značajno. Mislim da je Cirih, koliko je Irma rekla, mislim da je bilo sigurno oko 5 eura, 5 ili 6. Zaboravio sam sad točno, možda je nešto drugačije rekla, ali značajno više je bilo. Ali evo ima kafića u Parizu u kojima je kava oko 7 eura, pa možda to konkurira ovome. To definitivno konkurira, sviđa mi se. A sada se mičemo i s kave te kratke, da pitam tebe u pogledu buduće karijere ili profesionalnog života, imaš i neke možda planove što bih htjela nakon doktorata, možda u Francuskoj ostati, možda nekakav postdoktorat, ili kakvi su ti generalno planovi nakon doktorata? Mm-hmm. Pa da, mislim da to je nama doktorskim studentima omiljeno pitanje. Kakvi su ti planovi za poslije? Mislim da to niko od nas ne zna. Mislim, šalim se, naravno imam neke opcije u glavi i otprilike znam u kojem bi smjeru voljela ići. To je s jedne strane možda nastavak u smislu postdoka. Jedno vrijeme sam čak i imala u glavi US. Međutim, sad kako je došla ova situacija s covidom i tako dalje, zaista mi je to promijenilo onako dosta poglede na to što i gdje i koliko daleko od doma zapravo želim biti. Naravno da je to i dalje kao nekakva ideja u glavi. Međutim, zaista neka odluka o kojoj bi dobro morala razmisliti. Druge neke opcije, pa ja moram reći da je ovdje u Francuskoj, evo ne znam, možda je tako i u nekim drugim zemljama, ali ja evo imam još do završetka sigurno 8 mjeseci. Već sad sam počela dobivati nekakve ponude iz industrija za neke poslove poslije doktorata, što je super i nešto od toga i je onako u nekakvoj zoni mog interesa, tako da bi to svakako uzela u obzir. Ne odbacujem tu neku mogućnost da bi sa doktorata mogla preći u nekakvu privatnu kompaniju i tako dalje, dokle god je posao dinamičan, dokle god nudi nekakvu kreativnost i dok mogu i dalje na neki način raditi u znanosti, i to bi mi isto bila nekakva prihvatljiva opcija. Što se tiče povratka u Hrvatsku, jer vjerujem da je to onako uvijek je pitanje. Uvijek je neko potpitanje i to baš često kažem da me to svi pitaju. Pa mislim da sada iz ovog kuta gledanja trenutačno mislim da mi Hrvatska ne može ponuditi nešto što bi meni bilo primamljivo u vidu istraživanja u neuroznanosti. Ne isključujem mogućnost, možda postoji mogućnost da zaista nešto od mog interesa bude i u Hrvatskoj, ali iz ovog kuta gledanja jednostavno s obzirom na prilike koje mi se tu nude i na neke druge opcije nekako ne vidim da bi Hrvatska bila među njima. I evo sada za kraj zadnjih par pitanja, pa predzadnje bih pitao, imaš li možda neku poruku koju bi voljela poslati studentima ili mladima ili koji nas gledaju ovdje ili na YouTube-u kasnije, koja misliš da je bila zaista vrijedna, nisi je možda rekla u odgovorima prije? Pa rekla bih svakako da ako imaju želju za studiranjem vani ili odlazak na doktorat vani ili bilo kakvo, možda i nekakva stručna praksa ili slično, da si ne postavljaju nikakve limite u glavi, dakle da slobodno, hrabro i odvažno se apliciraju
na određene pozicije. Jer mislim da su najgore te mentalne barijere koje postavimo sebi u glavi. Mislim da često puta možemo puno više nego što mi to mislimo i često puta stavljamo zbog nekakvih raznih strahova i slično, stavljamo si razne prepreke te si nekako onemogućavamo da možda se i prijavimo za nešto što nas zanima. Pa bi svakako rekla svim studentima da ne moraju misliti da su vani studenti nešto puno bolji od nas ili da ne mogu konkurirati ili slično. Rekla bi zaista da sve što žele neka pokušaju. Zaista ništa se loše ne može desiti ako pokušate. Ja sam tokom cijelog mog studija mislila, kad sam i čula za Marie Curie stipendiju, da je to nešto što ja ne mogu dobiti, da je to preteško. Međutim, na kraju kad sam sakupila svu dokumentaciju, zapravo sam ju dobila od prve prijave. Tako da toliko o tome. Mislim da je samo stvar, kako se kaže, pokušaja i pogreške i da jednostavno i nekakav failure je opet iskustvo i svakako bi svakom savjetovala da definitivno sve ono što žele da pokušaju. I za kraj od mene barem pitanja, tako da dok postavljam ovo pitanje slobodno možete pisati u chat pitanja ili normalno dignuti ruku ili live ako se dovoljno hrabri postaviti Martini pitanje. Za kraj kada pogledaš ovako na osobnoj razini, kada pogledaš pozitivne strane, možda u Hrvatskoj prijatelji, obitelj, ili momak, cura i tako, i kada pogledaš možda profesionalni život u Francuskoj, da na doktoratu zaista se puno radi i osobito sad s ovim covidom da nije možda bilo tako lako doći u Hrvatsku i sve. Da li vrijedi otići vani nekoliko godina skupiti to iskustvo? Možda zvuči pitanje dosta jednostavno, kao pa nešti, naravno da je, ali kad pogledaš sve i na osobnoj nekoj razini, da li misliš da doista vrijedi? Ovako, jako je bitno motivacija pojedinca. Dakle, ja bi svakome savjetovala ako se dvoumi da li da ide na doktorat ili ne, da ne ide. Jer ako se dvoumite, znači motivacija nije dovoljno jaka i bolje je uštediti sebi i živce i vrijeme i ne raditi takvu žrtvu i ne ići na doktorat. S druge strane, ukoliko je motivacija zaista velika za doktorat, onda bi savjetovala svakome i rekla da ima smisla i da treba podnijeti tu žrtvu. O čemu se radi? Da, istina je, vani ćete i naradit ćete se puno i naravno da nećete biti toliko blizu obitelji, morat ćete napraviti brojne neke žrtve. Većina vaših prijatelja ide negdje, vi ne možete s njima. Ako ste u nekom procesu gdje imate neki eksperiment, pored vas se može dešavati ne znam što u životu, vi jednostavno imate taj eksperiment, potrebno ga je završiti i tako dalje. Jednostavno gledate to s tim da sve što sada napravite u naredne 3 godine imat će jako veliki utjecaj na vašu karijeru poslije. I to je određen vid žrtve gdje se vi fokusirate na jednu stvar od koje ćete poslije imati neke koristi. Isto što je važno napomenuti da vi ste u kompeticiji sa ljudima koji su vrlo sličnih kognitivnih sposobnosti kao vi. I ono što će vas izdvojiti je vaše vrijeme koje uložite zapravo u istraživanje. Dakle, vrijeme je vaš adut. A vi možete odabrati to da radite svaki dan od 9 do 4 i da idete poslije toga se družiti s ljudima i tako dalje. I to je sve super, ali samo tada nećete biti među najboljima. Tada ćete biti jednostavno u prosjeku, što nije loše, naravno. Sve treba samo izbalansirati ko što želi i kakvi su mu prioriteti. Da li je meni vrijedilo to što sam otišla u Francusku u ovom periodu covida i tako dalje? Svakako bi rekla da, zato što zaista svaki dan radim ono što volim, to me ispunjava, vidim smisao u tome. Isto tako zaista sam uvjerena u to što radim, mogu naći neku dublju motivaciju u tome, znam da kad su i teži periodi zašto to radim, znam da je to za moje dobro i isto tako valjda i zbog tog nekakvog iskustva iz industrije baš sam nekako ušla uvjereno u sve to da želim raditi u znanosti i da želim završiti taj doktorat. Je li nekad teško kada je obitelj daleko, kada su prijatelji daleko i slično?
Naravno da dođu teška razdoblja i rekla bi da je od izuzetne važnosti da tokom doktorata ili tokom općenito rada u znanosti imate tu podršku obitelji koja će vam onda biti tu kada je možda malo i teže i slično. Ali je li vrijedno? Rekla bi definitivno da je, čak i s pogledom na neki povratak poslije u Hrvatsku. Mislim da ovo dodaje nekakvu vrijednost na vaš CV koju ne biste mogli ostvariti u Hrvatskoj i jednostavno postajete konkurentni na području rada. Da, baš lijepa poruka za kraj, ohrabrujuća, bez obzira na potencijalno neke teške situacije, ako nešto dovoljno volite, idite u to. I sada, evo, moja pitanja su došla pri kraju, pa bih ja sada to prepustio publici, ako netko želi slobodno bilo što pitati, ili Martinu koja je, mislim, imala izvrstan intervju ovdje s nama, priču i razgovor bih rekao više zapravo nego intervju. Slobodno postavite u chat, dignite ruku ili unmutajte se pa postavite u živo pitanje. A dok netko postavi pitanje, ako netko već sada možda piše, ja moram Martinu pohvaliti ovaj background koji Martina ima, jer je vrlo francuski, vrlo lijepo. I pa vidim tamo svječicu jednu i svijeće i to. Mene je sram upaliti moju pozadinu, tako da neću. Pa ti budi na Harvardu. Tako, nemojte imati misconception ako je čovjek na Harvardu da živi u vili na nekakvom brdašcu okružen životinjama i stablima i tako. Nije baš tako. Jedan moj kolega živi sa 5 ostalih ljudi u stanu. Tako da to praktički hostel. Ali gle, to je ono što je Martina rekla. Ako čovjek to voli raditi, zaista vrijedi žrtvovati ove neke stvari za taj period. Sve skupa. Da. Ono što bi isto spomenula, što mi se čini jako važno u odnosu na Hrvatsku, mada ne smijem opet previše ni kritizirati ni Hrvatsku, ovisi naravno gdje je pozicija, gdje se nalazite i tako dalje. Vjerujem da i u Hrvatskoj ima nekih divnih mentora i divnih nekih pozicija, možda za doktorate i slično. Ali ono što bi definitivno rekla da sam primijetila tu u Francuskoj je to neko plodno tlo za razvitak. Dakle, ako imaš ambicija i ako zaista želiš nešto, imat ćeš i neku podršku da zaista to možeš onda i učiniti. Dakle, ako tvoj mentor prepozna ti imaš visoke ambicije i tako dalje, nećeš dobiti komentare tipa preambiciozan si ili drži se toga što smo rekli ili slično. Ne, a zaista ako tražiš dodatne odgovornosti, onda ćeš dodatne odgovornosti i dobiti i meni je to takvo okruženje zaista i bitno. Da, definitivno. I evo jedno pitanje imamo u chatu od Anje. I Anja kaže, ja ti ga mogu pročitati. Ja mislim da ga ti vidiš, ali evo mogu ga pročitati da ga drugi ljudi čuju isto. Pozdrav, kakve su mogućnosti Erasmus stručne prakse za studente medicine na vašem institutu, laboratoriju? I smiley face. Hvala, Anja. Super, hvala Anja na pitanju. Pa evo, drago mi je da je to baš neko pitao, zato što ja baš trenutačno imam studenticu Hrvaticu koja je tu baš preko Erasmus stručne prakse i ovo će njoj biti diplomski rad što trenutačno radi sa mnom, tako da definitivno je moguće i da definitivno smo otvoreni prema tome, osobito ako je student neka osoba koja je motivirana i koja zaista želi raditi u tako nekom području. Ono što je bitno, dakle, u slučaju, evo, kao što ta studentica koja je sa mnom, naravno ona radi svakodnevno sa mnom, pa je možda to poznavanje francuskog jezika i nije sad nekakav uvjet i nešto ključno. Međutim, ako hoćete da vam bude netko s kim ćete raditi, baš izvorni Francuzi i slično, možda će vas tražiti barem nekako bazično znanje francuskog, možda i neće, ali postoji uvijek mogućnost da vas traži to bazično znanje francuskog, ali kažem, evo konkretno na mom institutu ja upravo sad imam jednu studenticu i nema nikakvog problema, mislim da je i njoj isto ok, a i meni je to super da imam nekoga koga mogu mentorirati, ujedno možda nekakva i mala dodatna pomoć za mene, tako da u svakom slučaju naravno da se može
i naravno da, evo, ako treba mogu podijeliti nekakav link za institut ili možda svoj e-mail ili slično. Mada nisam sigurna da ću do kraja doktorata primati još kojeg studenta, ali eto, nikad se ne zna. Ako želiš slobodno, ako ljudi imaju neka dodatna pitanja ili mogu te putem LinkedIna ili možda negdje gdje preferiraš kontaktirati ako želi, pa slobodno ako želiš možeš ostaviti bilo koji kontakt za ljude u chat, mislim, ili gdje misliš da je najbolje. Super. Ako ima još netko pitanje, evo mislim da Filip pokušava postaviti pitanje. Dobro, ja svima pod jedan bok, Alene. Jako lijepo i ugodno predavanje. Martina, imam jedno kratko pitanje. U budućnosti, neka long distant future, da li se više vidiš u znanosti ili više u nekoj industriji, farma kompaniji, konzultingu ili u nekom tom možda malo drugačijem smjeru nego što si uistinu sada započela svoju znanstvenu karijeru? Hvala ti. Hvala Filipe na pitanju. Da, opet dosta teško jedno pitanje za mene. Ja zaista volim znanost i znanost je nešto što mene ispunjava i kada se neke hipoteze koje pretpostavimo ostvare ili kad uspije neki eksperiment i tako dalje, to je zaista neka sreća koju vjerojatno samo drugi znanstvenik može razumjeti. To je jedan poseban osjećaj i ja zaista uživam u znanosti i volim zamišljati sebe, evo kad kažem Martina, neuroznanstvenica. Ide mi to nekako uz mene. Ali s druge strane opet moram reći da uvijek postoji naravno tu nekakav i privatni aspekt i toga koliko se tokom života zaista želiš poslovno davati u nešto i u karijeru i tako dalje. Biti znanstvenik i jako uspješan u svom polju i slično zahtijeva neke žrtve vezano i uz sami privatni život, obiteljski život i slično. Ja trenutačno još nekako variram tu u nekoj odluci koliko sam ja zaista spremna dati za znanost. Ja vjerujem da sam u ovom periodu spremna dati dosta za znanost, ali nisam sigurna da bi na isto pristala recimo za nekih 5 godina ili 10 godina, kada bi mi naravno bilo bitno da se na neki način posvetim i svojoj obitelji. Mislim da je s te strane industrija malo ipak fleksibilnija, jer ako bi ostala u znanosti, ja bih htjela naravno biti jako dobra u znanosti. Ne bih htjela raditi znanost samo da ju radim, nego bih htjela zaista biti onda posvećena tome, jer mislim da je jedna od najvažnijih karakteristika znanosti upravo ta posvećenost. Ako se ne bi mogla u potpunosti tome posvetiti, ne bih to htjela raditi samo reda radi. Dakle, eto, objavljujem nešto samo da objavim, a pristajem na nešto osrednje i tako dalje. Ne, zaista bih htjela onda to raditi visoko kvalitetno. S te strane, da, onda bi dugoročno, ako bi vidjela da ne mogu balansirati nekakav privatni život sa poslovnim, onda bi radije pristala da budem u industriji i da onda sam tu nekako možda i više fleksibilna što se tiče samog tog obiteljskog života. Iako vjerujem da industrija sama po sebi je dinamična, zahtijeva posvećenost i naravno da povlači jedno za drugim i tako dalje. Međutim, možda bi se ja osobno lakše mogla pomiriti s tim da nisam u industriji napredovala na neku poziciju u kojoj sam mogla do ne znam kuda, nego što bi se u znanosti mogla pomiriti s tim da sam postala nekakav prosječan znanstvenik, a mogla bi ići puno više. Hvala ti na tom pitanju. Odgovor. Super, hvala tebi Filipe na pitanju. Martina, hvala ti puno. Mislim da je bilo izvrsno. Nadam se da i tebi bilo ugodno. Je, hvala i tebi na ovom razgovoru i hvala evo svima na pitanjima i mogu ostaviti svoj poslovni mail ili nemam pojma, uglavnom što god želiš. Da, što god, ako ko ima kakva pitanja vezano za rad na institutu ili za nekakve moguće možda pozicije za stručnu praksu i slično, mogu ostaviti mail, pa eto, ili možete me pronaći isto tako na mojem LinkedIn profilu, pa eto. Eto, hvala vam svima, ja vam želim ugodan dan, sretno Valentinovo sutra, jer zašto ne, i vidimo se do sljedećeg puta. Hvala vam svima i pozdrav! Hvala, pozdrav!